January ni som sang ni som ni pani tho tan ni ani e in zawain cholkar thar min hroi thleng tu pathian hmingin chibai ule khovelin kum thar sang ni som ni pani mang chho mek maila Myanmar rami puitan chuan khuwa alawar mol lo mai engtika tak an mang an na hi champion omang male Myanmar kho chak tlang rama inkul Karen National Union chuan tun thaliam ta December chung khan an Pasaltha Paul Karen National Liberation Army KNLA 10 Myanmar Sipai Jani Somruk Pasari Thatin Sipai za somriat palizet an hliam tin soi heng Sipai thi le hliam te hi KNLA thunun huam chunga tum zathum somzet an in beina awang li in an zinga hian battalion commander pakhat deputy battalion commander pakhat squadron commander som pakhat deputy squadron commander som pakhat le lieutenant pakhat an telti KNU thu chuan atalang KNU thu puang tu pado so toni chuan heng in beina zongjong hi Sipai ten an huam chung an ron dai lui wang ani thu soya Sipai ten chet an thona sata wangin ni tin mai hian in beina a thleng zur zuta mani lo inveng turin keini po in dingna chan vo kan nei ve bok ati thaliam ta khan Sipai te hian squadron officer telin Myanmar Sipai som pathum an mana KNU thu chuwa tanga kan hmu dan chuan KNLA le Karen National Defence Organization Pasaltha pariat an thia mi som pasari zetin hliam an tur ve bok Sipai ral thuam nei thazok le tamzok heti zat thi le hliam anom laya an nilam thi le hliam an tlem chan hi aram cheng che tak chu an ria chiat em awang le rol rala in be an thiam wang ni in an soi in be na thleng zinga tum zanhi somni paruk zat hi KNU Brigade 5 thunun huam chung Papun Township pathleng ania Brigade 6 ho area Dupaleya District le Brigade 3 huam chung Naung Lebin District ate in beina thleng nual bok pado so toni chuan Sipai te hian mipui nu nau an rik rap na sa hle ti soya in beina then kata Myanmar Sipai ten helicopter hmangin an beya mipui nu nau singa chuang zetin sahim na zongin an in le lo an tlan chia san ani annom an makin an che ni ber mai tum khata khuwa an hal se zo lo ani chuan voi ni voi thum pon hal mai thin hetiang thil hi Karen state a chaw an tilowa rampuma Myanmar Sipai te che du dan ani hrim ti in Sipai ho che rong ra zia soi ngai thla tulam te khan Karen state tia hian boilawila tunma zong khan kain state hi Karen state ti ani renga sangkha zakwa somriat pakwa khan official takin kain state ti ani ve chawani ma se Karen mipui tam takin Karen state ti nge hi an soi du dan ala ni rengani KNU thu chuin atalan zel dan chuan thaliam ta chung khan Sipai ho tong pong lai pui ka wangin civil mi somni velan thia ranvul lai an thinwal bok ani kain state ta thil di phung chu hetiang he ni Karen namjinga hu hanga le lianber Karen National Union te hian constitution in kum som nuwa in lak ran apal sak chu du khop lovin sangkha zakwa somli pakwa khan ral thuam lekin zelen na an sual tana chu chuan ton hi a thleng ta ti poina soi thei ome na se an beidong ve deuh nge an thil pu thi thlakin sangkha zakwa somsari paruk atangkan federal system an ngiat le ta zoka heti laya Burma sarkar chuan nena kong khat atling hial ome Burma sarkar phong chel tu te an tho huain arin om hun ain her thata kun sang ni som alo ni meu chuan ram in thlan pui na in sang ni som pakhat atangin mi pui thlan sarkar ngein ro arel ta a hetia boruak a in thlak chhota ka chuan kum sang ni som pani January thla khan an state ko pui pa a na KNU te po in ka hai thu thlung an jiak ta hialani kan share thawng in gin ka hai hian hun tiam le thu del kil anei nual thina adai rei mo viau mai sang ni som pathum top lam khan kachin independent organization mun pui laija a sarkar she puin nambil helpol strang som pasari zet ayo ta chu avoi khanan ani hu khoma heta hian pol som pathum da chuan point som pakhat in trom nein nationwide ceasefire laija agreement anti chu anjiak ta ni boruak in tho om neu kara mi pui thlan sarkar hun te alo ni bok nen amuan om jongin boruak a in her seta Union Peacemaking Working Committee thora te pawh aniang chu
sang ni som panga October ni som panga khan KNU le helpol engwaza ten sarkar nena in ka hai thu thlung fel jok nationwide ceasefire agreement NCA chu anziak ta a hei hi Myanmar ram chanchina in ka hai thu thlung chin sia tlak ber pakhat atling hial ome heti rual hian Myanmar hi an ni khat ve dia helpol an thanem KNU pasal thapol KNLA te po hi an ol mai ngot lova sang ni som poruk September thla khan tanin thari region ama mon National Liberation Army MNLA te nen an han in chaltau bau bapa MNLA te po MCA thutlung an zia rual pui tho te ka ni sang ni som poriat atang phei chuan junta ho ne na imbak kai na athleng ta zau zawa na sa le lian thang phei chu ani lem lo thung nikum sang ni som ni pakat February ni khata Burma Sipai ten mi pui thlan sarkar pai thla thu nei na an pong lak atang khan Myanmar helpor sang puar tu chu sa ang hukin a in phel ve ngal tila kan ti sual om love mi pui lama an tran hlam meo wangin tun thlengin sipai ho po an che hlei thei meu lo chu ani hi khatia ram chung buina apun lun chho ze laya silai apu ta ka khan KNU chuan rang taka hmalangalin Mars ni somni pasari sang ni somni pakhat khan Thailand ram ribula sipai mun chu KNU Brigade 510 bein an la ngal mia he in beina hian sipai som thatin Deputy Battalion Commander po an that nge nge ni December thla alo ni meu chuan KNU thunun wom lian deuh pasari te chu in beina mual achang vek to ani Myanmar sipai te la chuan thapui thwa in do thona nen meu ram chunga mun sang bein an nuaya December thalai hol khan Brigade 6 thunun huam china om leikei ko myo thit chu sipai ten in do thona mangin an bom chiap nge sipai lampoin thu chu siamin leikei ko myo thit atang atlan chia maya wadi le yangon in kalpona kong pui hel te ne na tagin ral thum an man thu an ta langani tun nai in beina thleng chhong mola hian I helovin mi pui veng tu pasal tharwal PDF te chuan KNU KNLA te an tran pui ngal vara sarkar dalpar tlan border guard force ho po an sipai pui te lama an tang var bok KNU operation area ka in state ta in beina kan soi zo chawa kan chilper po are main ka in state ta in beina tu thar dangin min deng zui zat mai eng thil chiang e thleng hi I han ngai thla ho le tiang January ni ruk kar kalta ni ngani khan Karen Pasaltha le Burma Sipai te in beile in sipai engam wazat an thi ba ka civil mi liam tuar an omnual in beina ma saber hi jing dar nga vela thleng ania kaya state ko pui loi ko kho ma lam kong pui in to khom na kon lai taka ani Kareni Nationalities Defense Force KNDF Second Battalion thunun huam chung sipai ten an dailu wangin minit somthum vel zet ani khoi noya Burma Sipai som pangal velin thi in engomazat in liam an tuarani KNDF lam hi thi le liam an ommi alo tlat nia KNDF lam hi pekon lek kiang naya PDF ten an puyani sipai te hian Second Battalion huam chung dailutin palzut an tungwata hei hi in beina in tran chan ber po ani ti in hei in beina telve KNDF officer chona soi KNDF te hian sipai te ral thuam engomazat an mansak ani he menu jing da somvel hian mainlon uata loiko technological university kota an mani lambun tuma in bua sai mek ta chu a le lingin an thong to ta Kareni Democratic Front KDF officer in asoi dan chuan an pol mai ba ka GZ21 loiko ta chuan KNDF te hian pui ngala kamit nge in sipai korbul nena in thuam atlan chelai ka muani an ham hai boilu tuka ral thuam po an tlan chiat pui theilo kan thong fu char hle ani tin a soi zel dan chuan sipai som ai tlem lo thi le liam anoma helai mi te soi dan chuan sipai thi te ruang hi trak mangin an phura a then chu liam tuar niin engza chiang e ti kan soi thei ri lo tin a soi chhun lai vela sipai te hian he wat thi lai puin anon ka pa lai pui mu pu kian civil mi pani liamin pakhat zok hi midelania anung zanga bom siperin a fuani min nge ya thil thleng lo mutu chuan
he mi del hian anung zanga in chi thum zat a sei liam atwara loiko general hospital a engkol mek ani thu soi a hliam kha ana mai lo viawa damdo ina ni ko hria le hrelovin au mek ani ti an soi ani ba ka hian civil mi pakhat chu golf course rianga lai pui mu pokin a hliama ma se a chanchin kim changdeuh ero chui zui tur kam hmotlat lo hemini hian KDF te hian chuang thumin hmun sang a sipai te hian bea do posi milestone 5 le sanpia milestone 6 kianga in beina Myanmar sipai pariat an thati KNDF te chuan an soi sanpia milestone 6 a hian sipai te hian teng an manga in threng ka thalin an ti chenghe loiko khomi pakhat chuan hemini hian chhun lai vel hian narnato uata sipai ho loiko regional operation command hmun atangin dimoso lampana teng pathum an chuak lai a hmu thu a soi nghe ani ASEAN chairman ha chelmek Cambodian Prime Minister Hun Sen hei kan hretlang vek to me nikum sang ni somni pakhat February thlani kata Burma Sipai ten thu nei nan pong lak nuwa ram kharfoi tu berdin hun chelmekin Burma ram atloma sangber thum ania China le Russia minister te chu jinthin ma se hetianga ram throi tu berdin hun chelmek chunga sipai dictator in thu nei na an nei mek na Burma ram ajina wangin khovel sarkar ram sang ten dictator thurwal pui tu tin an dem hlomani ama Cambodian Prime Minister Hun Sen angai po hi ram ro rena le thu nei na kum som thung paruk chung a zona chel tu dictator ve thawania an ram chunga democracy lam tluang zo tu politician le social activist te hreng mek tu ani bok zolbu ka etang theu mi in ang sa in ang ten in komna an hmang ani ber hetianga ajin hi military coup sarkar apom pui ti lan tian ang dewa angai thei bok senior general min ong lai ne nei pido khopuya khun khan takin ani koma Cambodian Prime Minister Hun Sen chuan Cambodian Prime Minister din mun atang nilowin Association of Southeast Asian Nation rotation chairman kani nangin kani komani ative thung senior general min ong lai hi mipui thlan tlin sarkar hroi tu state councillor ong san su chi le president u min te man beta dan lo taka paithla a thu nei na pong lak tu ani thu nei na pong lak nu in Burma rama na me lovin boina so sanga zirna te in kalpona te e barzona le sumdona tin reng chu Sri Lanka rap thlak takina tlachia khovel ram re thei ber li zinga Burma ram atel to nu po in ram re thei bera among pa talan zinga omta a Cambodian Prime Minister anin komna chuan tlang mi ral thuam keng pol enik arm group tenen in ka hai an puan chu sang ni som ni pani February thla thleng ani thu a hrela chu kumin kum top thlengin po sei tum ani thu po atalang ani enik arm organization tenen in ka hai thu soi thin ma se mi pui sipai PDF tenen ero chuan ni tin anin ka preng tho ani Prime Minister Hun Sen hi Cambodian Deputy Prime Minister ni bok Burma ram palayatana ruat ASEAN Special Envoy Mr. Prasad Khuna le hruai tu lokten an troyoma zirtom ni January ni sari khan ram pahni ten thu chua introm siamin joint statement an ti chuaka chu thu chua introm joint statement an ti chua chuan Cambodian Prime Minister Senior General Min Aung Hlaing hi Union of Myanmar ram hruai tu Prime Minister ti tongkam ahman tela wangin sual sipai firfiak lal khamlo Senior General Min Aung Hlaing hi Burma ram ho tulu ber head of state a apompui angangai ani hei hian Myanmar ram anjin ma a December ni ruka an foreign minister in Myanmar sipai sarkar state administrative council sarkar chu dan angadin legitimate government anga pompui tura jin ani don lo thu chanchin bumui te ma a alo puan to ne chuan a in person ta hli ani hetia Cambodian Prime Minister in ASEAN ramte ter ni lowa ama thuwa kala ASEAN ramte thu chua kang rima thu chua introm an siam tamai hi ASEAN member ram dang ta chuan an lom lo le a athil ti hian Myanmar ram sipai sarkar pompui lo ram te le UNO ngei po angeng a chhun hle ani Cambodia hian an thin rimna a chau chuak ani ati the ani he an joint statement an chua 5-point roadmap hi Indonesia rama ASEAN summit an nei chuma 5-point consensus nen ngai pol tura thil ti a an thu hriat ani bok
khami trum April ni somni pali sang ni somni pakata ASEAN Summit anei chan chu sipai ten thu nei nan pong lak chu arang theng bera top san tu le mi pui te chunga tharum thona ban sana poi sei lo te sipai ten an ka lum thin chu ti top tura ti ania enik arm group le PDF te nena in ka haina siam lam ani lo ti chu ASEAN Summit atel ve ngai Cambodia Prime Minister le Senior General Min Aung Hlai te ngai puin an tha chiang viawang tona chuan ale ling zonga buaina siam chuak tu bul hi an mani sipai ani zok si hian an thu chua in trom siamanga tlang mi ral thuam keng pol te nen remna thu thlung an puan thu an soi vong ta dai hi thil in tu ha lo tak ani thu hi Myanmar mi pui te chuan an tha chiang hle ome atakrama chuan mani rammi te ngei chu tha chimi vek tomin lai pui te tengle armor car te baka jet fighter le helicopter ral thuam lian te po te la ma an lak thu hi khovelin a hai hau lo ani ole atom nan viewer te hne nangen na han je ve leila kan channel mila subscribe sak lo viewer ji ngai nom chuan subscribe ti kha milo me sak ve ke turin kanan ngen chawa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo hu ngal zel theina turin in tan po all samjok na tur kha ani dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya